محترم انتخاب کنندگان، برای باوری و اعتمادی که نسبت پیشبری نامزدی من با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه یک مانداتی انتخاباتی باباجان غفورов رقم 14 اظهار نمودید، صمیمانه سپاسگزارم. با تکیه با برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که در انجمن 15 قبول گردیده است، برنامه پیش از انتخاباتی خود را تحت شعار برای پیشرفت و سعادت خلق تاجیکستان تهیه نمودم. دستور وظیفه‌هایی که در پیام سالانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بیان گردیدند. هدف اساسی برنامه پیش از انتخاباتی من میباشد تلاش‌های پیوسته سرور دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با تامین امنیت ملی، رشد استوار اقتصادی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم روانه شدند. امروز شهروندان باننگ و ناموس کشور در تطبیق استراتژی و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، تربیت نسل با معرفت و سالم و تحکیم حس بلند خودشناسی و افتخار ملی و دستاوردهای نظررس نائل گردیده ایستادند. در برابر این ما باید تاثیر منفی عامل‌های بیرونی را که در منطقه‌های گوناگون عالم به مشاهده می‌رسند و نظر گرفته برای پیشگیری آنها به اقتصادیات کشور چاره‌های سریوقتی اندیشیم. مسائل تشکل اقتصادی سبز، استفاده ثمرناک اقتدارهای موجوده، تشکیل کارخانه‌های صنعتی، تأسیس جایهای نو کاری، баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ аҳамияти аввалиндараҷа доранд. Ман ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон ва аъзои фаъоли ҳизби халқи демократии Тоҷикистон бо такя ба таҷриба, дониш ва малакаи худ дар самти рақамикунонии раванди таълим, идоракунии муассисаи олӣ ва омода намудани мутахассисони баландихтисос ният дорам, ки дар 5 соли оянда در عملی ساختن دستور نشاندهنده حکومت جمهوری تاجیکستان سهم فعال گذارم. اجرای این رسالت را برای رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی ناحیه ضرور می‌شمارم. ناحیه باباجان غفورов ناحیه رشد صنعتی و اگراری بوده. دارای تکنولوژی‌های معاصر برای استحصال و کارکرد محصولات رقابت‌پذیر به صادرات نگرانیده شده، انفراساختار زمانوی، شرایط مساعد برای رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و فرهنگی و معیشی میباشد. رشد اقتصادی ناحیه اساساً توسط لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی، افزایش مبلغ‌گذاری از حساب بودجه جمهوری و محلی، اینچنین سرمایه خارجی و داخلی عملی می‌گردد. عین حال در ناحیه 102 لایحه در ساحه‌های کشاورزی، صنعت، معارف، تندرستی، جوانان و ورزش، نقلیات و راهسازی، تامین آب و خودجگی منزلی و کمونالی، برقرارسانی و پیشگیری زیرآوری و گندری تطبیق شده ایستادند. برای رشد منبعده صاحبکاری و فضای سرمایه‌گذاری در ناحیه، جلب سرمایه‌های ضروری برای ازنوسازی استحصالات، استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق، بنیاد و ازنوسازی راه‌های محلی، تامین اهالی با آب نوشاکی و ادامه دادن کارهای آبادانی، جاری نمودن مکانیزم شریکی دولت و بخش خصوصی ضرور است. در سمت تامین امنیت آذوقه‌واری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت، استفاده عاقلانه زمین، وارد نمودن تخمه‌های اعلی‌صفت، رعایت کردن قاعده‌های کشت، زیاد کردن حجم استحصال و کارکرد محصولات کشاورزی، رشد صنعت سبک و خوراکواری، صادرات محصولات و جلب سرمایه‌گذاری خصوصی به ساحه کشاورزی، کارهای مشورتی گذرانده می‌شوند. تاجیکستان در جاده گذریش به رقم‌کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی قدم‌های استوار گذاشته ایستاده است. در 5 ساله منبعد برای پیشبرد اقتصاد رقمی در ناحیه در مرحله اول کارهای زیرین عملی کرده می‌شود. رشد تفکر رقمی در بین اهالی، تامین دسترسی به اینترنت بلندسرعت، پیوست نمودن ناقل‌های اپتیکی، تامین مؤسسه‌ها، تشکیلات و اداره‌ها با کامپیوتر و ترمینال‌ها، دسترسی اهالی به خدمت‌رسانی‌های رقمی در همه ساحه‌ها و نظام شفاف به قیدگیری دولتی و رشد مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی تکانی جدی می‌بخشد. شماره اهالی ناحیه 409,000 نفر بوده. هر سال از حساب میانه 1.5% افزایش می‌یابد. از شماره عمومی اهالی 60% را اهالی قابل مهنت تشکیل می‌دهد.
афзоиши шумори аҳолӣ ба ташаккули бозори меҳнат мусоидат мекунад ва масъалаҳои асосӣ дар ин самт бо ҷойҳои корӣ таъмин намудани аҳолӣ бахусус бонувону ҷавонон, рушди саноати сабук, хӯрокворӣ ва ҳунармандӣ мебошад. бо ин васила коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ ба роҳ монда шуда, сатҳи зиндагии мардум дар 5 соли оянда баланд бардошта мешавад. барои ноил шудан ба ин ҳадафҳо фаъолияти марказҳои касбомӯзӣ бо ҷалби васеи аҳолӣ ба омӯзиши касбу ихтисосҳои муосир ва забонҳои хориҷӣ тақвият дода мешавад. фаъолияти мақомоти меҳнат ва шӯли аҳолӣ тавассути гузариш ба хизматрасониҳои рақамӣ ва таъмини дастрасии васеи корҷоёну бекорон ба ин намуди хизматрасониҳо беҳтар карда мешаванд. барои ташкили технопаркҳо, IT-паркҳо ва бизнес-инкубаторҳо бо мақсади рушди соҳибкории хурду миёна чораҳои зарурӣ андешида мешавад. ба рушди ҳунарҳои хонагӣ, авлодӣ ва эҳё намудани ҳунарҳои қадима мусоидат карда мешавад. тандурустӣ низ яке аз соҳаҳои афзалиятноки ҷомеа мебошад. таъмини хизматрасонии бо сифати тиббӣ омили муҳими расидан ба рушди устувор аст. барои ин дар доираи барномаи 5 солаи оянда чунин чорабиниҳо амалӣ карда мешаванд. баландбардоштани сифати хизматрасонии тиббию санитарӣ ва ҷорӣ намудани тарзи ҳаёти солим, ташкили ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ дар соҳаи тандурустии ноҳия, баландбардоштани сифати омодасозии кадрои тиббӣ, назорати фаъолияти муассисаҳои таълимии соҳа, махсусан коллеҷҳои тиббӣ, ҳалли мушкилоти норасоии мутахассисон ва мусоидат ба рақамикунонии соҳаи тандурустӣ. таваҷҷӯҳ ба илму маориф ва ҳалли масъалаҳои марбут ба он сармоягузорӣ ба рушди нерӯи инсонӣ мебошад. дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот масъалаҳои зерин аҳамияти аввалиндараҷа доранд. сатҳу сифати таълим, дараҷаи касбии омӯзгорон, истифодаи технологияҳои муосир, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар таълим, таҳкими заминаи моддию техникӣ, ҳамкориҳои байналмилалӣ, табаддули илмии омӯзгорону донишҷӯён, корҳои илмии тадқиқотӣ ва корҳои тарбиявӣ. барои баландбардоштани маърифатнокии аҳолӣ ва беҳтар гардонидани сифати таълим корҳои зерин ба нақша гирифта шуданд. таҷдиди назар кардани стандартҳо ва барномаҳои таълимӣ, илова намудани воҳидҳои навӣ кории омӯзгорони забонҳои хориҷӣ, таҳияи маводи муосири таълимӣ, дастгирии иҷтимоиву маънавии омӯзгорон ва баландбардоштани мақоми онҳо дар ҷомеа. бунёди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо мақсади то соли 2030 ба 50% расонидани фарогирии кӯдакон дар ноҳия. дар барномаи пешазинтихоботии ман инчунин масъалаҳои зерин пешниҳод шуданд: дастгирии занон ва ҷалби онҳо ба идоракунии давлатӣ, дастгирии занони соҳибкор ва ҷудо намудани қарзу грантҳо барои фаъолияти онҳо, мусоидат ба риояи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, ба ҳаёти мустақилона омода намудани фарзандон, рушди ҳунарҳои мардумӣ, беҳтар гардонидани зиндагии ҳар як оила. барои тарбияи дурустии ҷавонон ва муаррифии шоистаи Тоҷикистон дар ҷаҳон мо бояд ба рушди ҳамаҷонибаи онҳо диққат диҳем. ин маънои онро дорад, ки барои рушди ҷисмонӣ ва ақлонии ҷавонон шароит фароҳам орем, тарзи ҳаёти солимро тарғиб кунем ва ба варзиш ҷалб намоем, дар сохтмони иншоот ва майдончаҳои варзишӣ кӯмак расонем. барои он ки ҳар як шаҳрванди мо ба ватан ва миллати худ ифтихор кунад, мо бояд сиёсати пешвои миллат, президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар самти баландбардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносӣ дастгирӣ кунем. ба мардум аҳамияти иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва эҳтиром ба ҳуқуқҳои инсонро фаҳмонем. арзишҳои миллӣ, забони давлатӣ ва дигар муқаддасоти миллиро ҳифз ва муаррифӣ кунем. ҳадафи асосии ман ин аст, ки сиёсати пешвои миллатро дастгирӣ карда барои беҳтар шудани зиндагии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон саҳм гузорам. ман ваъда медиҳам, ки дастурҳои пешвои миллатро иҷро карда ба ҳамаи ваъдаҳои пешазинтихоботии худ ва масъалаҳои дар паём зикр гардида амал кунам. таҷрибаи пешвои миллат барои ман намунаи ибрат аст.